Siyabonga ukuthi ikhozi yethu seyifike ekugcineni. Basho bathi batawu compressor kubuye ku 4 days instead of 5 days ngenxa yokuba busy ngaletinye izinto. Siyeva ke ema statistics ukuthi siqale ku 36 saphelela ku 26. Sitha sinibonge ke nina nonke leniphumelele kutofika kwelanga lekugcina. Ngicela kubonga nje bonke labendele le cause yaba yi success. Kusuka ehhovisi la CEO National Football Association neka technical director sisiya semhlangatane nawo kanye nale youth development committee lokuthi kuhlangane sibe ne collaboration lenhle kugcine kuphumelele lokho. Le cause lena imcoka ngiyo futhi lebulele ibhola yakithi lokuthi sithe lesigaba lengephasi lokuthi labantwana sibakhulise kahle. Ngiyaqonza ukuthi nyalo emva kwale cause senibonile lokuthi ngikuphi lapho benishoda khona. Ngitiphi izinto lebenitenda kabi nyalo senitatenda kanjani le zinto. Kini ma participants singoho singacela lokuthi go and apply the knowledge leseniyibuthile lalo lwati hambani nilisebenzise. Kunanasi sisho lesithi bathi ngesingisi knowledge fades with time. Lokho ukuthi lwati luyaphela ngokuhamba kwesikhathi. Nyalo lo lwati nalo niyafisa futhi ukuthi yabona ngidawo uthatha bobani ngibende kanje ngabenda kanje manje. But wahlala liviki taba amaviki lamabili. Amaviki lamabili kube inyanga. Kube ngi2 months. Solungaqali. Ngilapho ke lo lwati liphela khona. Luyangekuphela. Kodwa ugcina ushayela labani uthi kodwa bathini lapha. Kude umuntu lothi ngekuthola lwati bese uyahlala. Unganaka bomechanical bafunza bangase emsebenzini bangasathi toilet moto lebathathu lungisa. Ugcina lo bangasathi lutho. Kunyenti nje tinzawo letahlukahlukene. So ke nani sicela lokuthi nihambe niyofaka lo lwati masinyane nje nanifika bekuqale nje nawufika iviki lelitako nje ube sokhonile lokubuthisa labantwana. Lokumcoka ke futhi ngale cause it's not the certificate. It's not the t-shirts lesenibahle ngawo la. Lokuthi nawuhamba esigcumeni sesitakubona ukuthi unebudlelwane na FA waseSwatini. No. Lokumcoka ngilokuthi sisebenze. Kusebenza ke kwasebholeni kulabadlali. Badlali ubabona le groundini. Kodwa ke le groundini lo mdlali lemuva kufuneka abe nema hours lathi telawajimile ukuze atokhona kuba ngile product lo ifunako. Nangabe lama hours kude labawajimile le groundini utawudlala wena ke udlala kanje. Kunebantu basibabo coach isinayicala le game kambe nakungakude lamaline ukuthi coach ugcina la lebhokisi le technical area uhamba yonke le ground ayogeza ifirst half ajike hambi ne ground hambe abamemethu uhamba nale bhola kugcinwa yena hayi labadlali. That shows lokuthi usuku ungakawendi lo msebenzi kahle le enangizane ne ground lama hour lo wanika labadlali alokujima mancane. So make sure ayaba manyende ma hours ekujima kwalabantwana kutokhona lokuphuma lo mdlali. And ke lokuleni kwendako la kutawusita ukuthuthukisa le bhola esigodzini. Ibhola nyalo seyasidulela even ka promotion because badlali sekudelele bakhiwako la etinzaweni etigodzini lesisuka kudo. So kuzowina ufuna abadlali khashana etimbisini uyolanza emadlangambisi uyolanza enkambeni babuye umkhani wakhe team leyodlala ngelisonto. Nabo nabacala lokudlala ngilodlala ibhola yasenkambeni lo mnya semadlangambisi lo mnya sesiteki yocala kuhlangana le team ku last 10 minutes isikhathi kude lapho socosha igame ngemuva magoli semanyenti
ngalo sengikhandida imihlangano. But if utofocusa kulabadlali balandzaweni labajima onke malanga bakhe lama-hours ekujima abe manyenti, itawugcine iphuma le team. And ungalahli ithemba, give le development of the player sikhatsi. Thina ngiloko ukuthi sijima lamuhla kusasa sifuna kuwina, sijima lamuhla sasa, give the boys time batona ngizanisa. Asifanani ngekubamba tingcondo, bakhona abasheshako, bakhona abaphutako, but wonke lo muntu nawumnike isikhathi lesanele seku-achieve le objective ugcine naye sekangibetha. So-ke Football Association nahoho sothembenini ukuthi ngini esentasiphakamisela le bhola lengephasi bathole lama-skills labantwana labawadzingako. Kunaloko ukuthi-ke kunale skill nasikhuluma ngeskill sikhuluma ngelikhono. Likhono lemuntu ngeke ulikale ngelanga linye kuthi nje nyalo wena sengingathi uyakwati ukushaya ipenalty, uyakwati ukushaya ipenalty, nangingakunika ngingayishaya nyalo ngiyithome ingene, but nangithi ngiyaphinza bayithathe. But nawakha skill kumuntu yinto lo yakha ngokuthi kupheka uphinza pheka uyiphinza lento uyiphinze kugcina kuphuma skill lapho uthi hayi lo muntu usoyakwati ngoba sowente kanyenti. So-ke lapha banifundisa nje nangayo lama-reputations ukuthi nawukuphinza lento kutawugcina kuphumile. Nawumfundisa kuphasa ibhola ngeke umfundise kanye ngelanga linye ukuthi usoyakwati. Kuyaba yi-program nje letawupheka kulandzela. Ningako ngithi ningapheli emandla, keep working on the boys and girls batawugcina sebavuthiwe. Siyacela-ke naloko ukuthi nisale nivula tindlebe nilalela njengoba ashito babesibona ngayo lokho ukuthi this is the beginning of the journey of coaching. Kuqala lo hambo lwakho le-coach sale ufuna-ke ikhozi lengetulu lilandzelwa ngile grassroots. Nive ama-dates ukuthi anini lamanye ama-courses entiwa ukhona lakhaya through labo internet nihlangane, but nanitawuba banyenti ningenele ikhozi inye batasilethela la Dutane eMkhuzweni Technical Center sifundzele khona ngoba sitabe sibanyenti. Lokwenta lama-courses ungazi ukuthi bayakhomba kalobamba noma embabane ngiloko ukuthi ukhanza usi ebuhleni bangi-2 noma munye. But nangabe nina nifuna ukuthi le course ibe la asijoyineni sitoba banyenti sitohamba siwenda le course. Egameni lahoho siyabonga kusimelela kahle ngiloko ukuthi abe khona lama-participants. Ninelele nikwentile senivulele letinye tigodzi tethu ukuthi maybe nasifuna lenye i-course FA tawusukumele etulu lokuthi bayaya emakhosini bantu basemhlangatane nakubobuhleni bayahlangana bende i-course bangalovi bonke kube nje kuhambe lo 26 kwasala lo 10 leli gama ngabe libi kakhulu. But ke siyakwati nasesikolweni bantu lowacala nabo ka grade 1 awucethi nabo ka form 5 nalo wabakhanza ka form 1 awucethi nabo form 5. Kunjalo nje le nombolo ikahle lo 26 can take our football forward nangabe sikubambisisile lokhu lebasifundise kona. So egameni le-executive yawo siyabonga kakhulu ku-FA ukuthi asikhiphele ema-specialist ete-atos-trainer la. Siyethemba lo lwati labokhochi bethu Mr. Dlakadla batalusebentisa kahle. Sesitawubona umehluko kulama-teams bokhochi sebatawuma lokuthi kudlale bona bagijimela kule line kuze kuyophela umdlalo. So tawubukela nje ukuthi benda kahle lapha ngihambe ngiyobakhumbuza nge-half time ngingabacabangeli sonke isikhathi. Siyabonga, inkosi inibusise.